Bona ki bru ki recharge ga phone jong ki light pa san phone ne light pa pra phone ka da pi yo 2 GB data chisngi pidam ne me da 2 GB tang pa ong pi plok mdei tang 2 GB pi yo agni 5G unlimited data hoy ngan ni pro pi bona ki bru kim tibraj phangani hoy ngaro nang chuti bich phangani 5G unlimited data lada pi recharge light pa san phone ne light pa pra phone ka agni airtel jong pi la ban yo agni 5G unlimited data te lada pi pai hani mobile jong pi kato 5G atum de 5G tu atu de kum ganja 4G don jing different 5G hoi block don jing different lada ka ban 5G kam de 5G ka de 4G tang ba kumnu pila ban yu te atak pila ban ong ka de 5G phang tangan pani pi so we block menta lada pi pai ni video lada pi activate egani 5G hania sim card jong pi block next time pin don come to ban recharge ga phone jong pi second time moon lada pi recharge light pa pra pon ka pi use ata RGB la lu te pin don net so tang ba lada pin don net ro pila ban use ga da 5G unlimited data hoi block don come to ban recharge second time agni mobile jong pi ata bo pi recharge live post ni athade data lada la ko ata bo pi recharge live post ni te pi la be ban recharge tang ba next time pin don come to ban recharge ata at nai ka ne live line ka bole number agni video gan unlock ata 5G unlimited data lada video group bo recharge ga phone jong pi live pa pra phone live pa san phone ka pi la ban jo ni 5G unlimited ne lada pi recharge iwe pegro so one check te kumnu pila ban tim video ne lada 5G unlimited data plug nan record ni mobile screen jonga dengan pisno to ipi ani video de tang YouTube group use dengan ni Airtel SIM card lada pi use dengan ni Airtel SIM card so ba wait cepat dengan ni video dola kan ai jing to bhai pi te kumni plug choban sedang ni video we request ni plug lada pi yo jing te dengan ni video jonga pila ban like dengan ni video pila ban comment dengan ni video so we pila ban ai ga jing ni jong pe number subscribe dengan ni channel jonga click to all notification ban yo daily video lada nga upload hania YouTube channel jonga lada pi don ni a questions phangani 5G unlimited data le lada kam tre re mot phi yo ni 5G unlimited data kang ba kam vok re kam link kam re hagani ha mobile jong pi phila aban comment ngala aban so lega problem jong pi ngan snai pi next videos phanganta baita comment hagani video jonga egata problem jong pi tamta ngan record mobile screen jonga dengan pesno to step by step ummu phila aban check video ne me ni 5G unlimited data dalada ka phila yo ka train em ni 5G unlimited data hani ha mobile jong pin ma lada company 5G kam dere 5G don't using different 5G but real 5G is phangata ngan tan ep hagani video the blog I hope pila ini mobile screen jong the first full blog pichule hani ha pi don kam ban download Airtel application the pila ban le ha description ngan I link pi to chu click to link the download nu Airtel Thanks application the lada pila adapt download nu Airtel Thanks application blog pi don kam ban le ayu first full blog pi don kam ban pai pi yo on em ya ta unlimited data tapai menta ngan click hang ne pi ni hajrong do ngan click hang ne lada ngan click hani prepaid the hani kan pi pi kanu pi recharge the pi yo on em ya ta unlimited data 5G unlimited data spangata ka pan pi hang ne ta benta ngala click hang ne ta pai ani hajrong do ka tho prepaid ta hani pai nga recharge daga ni light pa nyau khdai dengka ga de unlimited ta pai ni 2 GB per day ani 2 GB per day baka pani ani day jong ania 4G data unlimited call plus 100 SMS per day phila banai te lada pi le chapo ini te pin pa plug pa ani usage pa jong mantas ni plug lada pi pa 0 MB mod ngala use ga ni 2 GB te hani pa ka tho 5G data top up unlimited mod ngala ban yo unlimited data pi ini unlimited 5G data ngala ban yo te hapiro lada ka tho hani lada ka tho unlimited data tumut phiro la ban use gani unlimited 5G tel ban use gani unlimited 5G block pi don kam ban le yo manta phim use ta pai ani 4G jonga baka I 2 GB kala lu tangba hani hapo ani unlimited 5G kam parlu remar ngatip mentas ngi pai menta ngam don net cho teladang apen EPM ngan lej back ta pai hani hajrong do pai ngan pen bhai pai pi hani hajrong do menta ka tho 5G te hani 5G pi ni bo pi ka don kum ni ta hapo ka tho 5G na
แต่นี่บอกว่าทอฮปอ 5G มันตาละดาปีไปนี่ดอกดองmundan re circle mundan re I balik pai mentang apa ni pi pai hani 5G pa ini boxบอกว่าทอ 5G hani don itai 5G te hapo 5G mundan re balik lada don ita balik temut pi use ka 5G menta jonga mundan re itu balik lada mundan re tu balik temut ngamla re ban use ka ni 5G mut 5G jonga pat activate re for example pelok pai ani screenshot banga ai te pai hani hajrong do pi ni 5G baka to 5G te hani 5G lada pi pai don amni don kumni to hapo don 5G te lada pi hani hapo don 5G te ini de kodong ba pi ni bo don rong yong hani hajrong do don rong yong ini don kamban long black ini banga awing PM ini de kodong ini don kamban long rong le ka don kamban long kumni rong le lada ka long rong le te lada ka tho kumni 5G ne to mut pi use ka 5G manta hani pai hani hajrong do ini 5G ka tho di rong dak bale ang ba itu box bodon hapar DM te ka don dak wayong te hani ro ka don kumta pai hani nga tho komnu itu box da kodong I box don ni wale te hapar di botho 5G ke de black color ini baka pen IP hang ne te lada ka long kumni te pi use ka 5G tang ba lada ka long kumni te mut pi use ka 4G tang ba ka pen 5G tang ba lada kam long re kumni hani hapo circle itu ki don bale te ini botho ka 5G ka don di dak boyong te mut pi use ka 5G pelok kumni lada ka long kumni te menta ka de 5G pai menta ka long kumni menta ngan sim screenshot jaga ni pai ngan sim screenshot dengan pen IP ka different banga pen IP menchwa bat menta mo mentang ala dep sim screenshot te mentang an le hani gallery jonga te blok pai mentang ala awan ha gallery te ni we screenshot banga chim te pai lada ka pen I kumni pai menta banga pen IP kumni kani kam de 5G ka de 4G lada ka long kumni pai bhajing different ni ba tho 5G pai ya ani ka long kumni te so away pat blok ka long kumni pai hani pi hajrong do to ba tho 5G ka long dak bayong te hapo box jong to 5G don ini dak wale te ani de 5G sisa tangba ani baka pen I menta hani kap ani 5G jong pi pat connect re temut lada ka long kumniam itu 2GB ba pi recharge kan od daga 2 net tangba lada ka long kumniam te tu banga ong pi unlimited 5G ne at datu kan bam temut lada ka long jong pi kumni bai manus ngiam atu 2GB ba pi yo menta atu kam lur re daga tu 5G unlimited datu ania net jong pi kan lut tangba atu 2GB kam lut tangba blok lada ka long kumni temut atu 2GB jong pi kan lut te lada pi kwa ban tip kumnu ban le ban pelong yaga nia 5G jong pi daga ne chagane de pila ban comment hagani video jonga the blog I hope pila so tho kan e kata jing different 5G but real 5G ngala pasot to beta for second ngala pasot to bi kumnu pila ban check pion ni unlimited data hagani ha mobile jong pi te lada pila pai ni video nta I hope blog pila so tho lada pi do ni question la ban comment lada ka 5G jong pi kam bok re kumnu apni pi lada kam long re kumta pila ban comment wan ra pi next video kumnu pila ban so lada problem blog thank you amna blog ko beju